Kalong ka kubor ka blakta mat yong ni kibabun ki ringai Kristan. Handai pat ban keren issue namar balada ban rai ka public hearing. Ya ka ba ka Balang Presbyterian Lumshnong ha East Giant Hills kala menjur ban ya ka Jaka ka bahe hadu arpsan Hektar ka badan hadong daba site hat Shaka company pin mi da wilat ka Star Cement Limited na kabanta banti motion. Kajing ya ka Jaka kum ka LEASE na kabanta banti motion la hadu Sanpo Snem Shaka Star Cement Limited. Kani ka hearing ka day ka bla pelong ka nyotrik urisao arajar arpsao ta ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB. Kabla tip kum ka environmental public hearing haga Shillong Lumshnong East Giant Hills District. Yakatay ka hearing la pinyad do Additional Deputy Commissioner ADC ka East Giant Hills u Gautam Warjri. Haga jingedon lang u Member Secretary ka MSPCB Dr. GH Chermang barki Environmental Engineers uba SM bad uba Frankie Lalu. Hakatay ka hearing kat kum ga jingtip ka badan kabla shem nakikot kubor laong baki bawan syakani ka public hearing ki don hadu kumba shispa san pongut ya ka ba khat saungut kila pensngau ye kinia jongki halor kani ka jingterwa ha ka ba ki bubun Balang kila menjur ya ka jingdon kamban ya ka Jaka ka Balang Presbyterian Shaka Star Cement banti motion kibla jing menjur nakasur kinong sensar snong ki kentup yo doloi man bhakindo jong ka narpo ilaka urang ba snong kalum snong monlang ladong haringkat ka jingkentu pan bot renti kikendon ti motion pat nalor kini pat udai ugrim lang dekar u chairman ka lumshnong Presbyterian Church ubala ka jingkershan ka bapura bat ban kentu ye kinong penyaj baki deven penstet ban yo jingbet bat ka kamti motion hakabay de bakani ka kubor na kaliang Shillong Mail ulawat jingtep la haswa ban IT kini ka Jaka ka Balang ka bahap hapo ka sinat mi ngi ka don kam ban yo jingbet naki bahalor hende ka jingtep ka balayo ka long bakila ban ya chakmat ndre kila shipen sngo baka jingay ka Jaka Shaka Star Cement ka de ka babakla. Hindi bremeteng somayo chugumak noksako ni boda last if Plus Salanti sa anyo ansung bangan ang kapa nutrients ko kumata unigman ata mirong kari to aro dud ko bremeteng somayo peketo plus F ni logo ko namin ibo yarango vitamin aro iron nakapa nutrients ko nangagta aron titisan brenaya unigman nina badang tangza sungani niyamo aro sa ato anyo ba Minus sa brijok uano mengsaon na mendeng tanga beeno Nambata nutrition Nambata zangi the alien plus F logo dong pa bostu ko zakarbo Yako uwiating pa Commissionerate of Food Safety Meghalaya